Imayetela, hallelujah. Hallelujah. Amen. The cross. Jesus. Liya the cross. Ifuriza umwaka mushasha w'ututi. There's a fall. Imana warakoze ariko umuntu yicaye mu telefone muri iyi saha muri uyu mwanya atazi ibyo turimo adashobora gushimira Imana yamugiriye neza Imana yamurizimye iminsi 365 arazi icyo Imana yakoze no ties of fire Chubahiro nisho Nukanisa No ties of fire Tukuzamuri icyubahiro w'Imana tukuzamuri icyubahiro w'Imana tukuzamuri icyubahiro tukuzamuri icyubahiro w'Imana 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 tukuzamuri
wamana tukuza muri icyubahiro 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 wamana tukuza
Mana turagushimiye, Mana turagukengurukiye. Uyu mwanya turagushimiye. Fata umwanya wo gushima, fata umwanya wo gushima Imana yakurinze mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kw'indwi, mu kwezi k'umunani, mu kwezi kw'icenda, mu kwezi kw'icumi, mu kwezi kw'icumi na rimwe, mu kwezi kw'icumi na Mana yacu turagushimiye, Mana yacu turagushimiye, Mana yacu turagushimiye, Mana yacu turagushimiye. Shima Imana, shima Imana, shima Imana. Mana we turagushimiye, wadukoreye ibikomeye, wadukoreye ibitangaza, wadukoreye ibidasanzwe. Mana wadukoreye imirimo ikomeye. Abarepantanse turi imbere yawe. Oh haleluya. Data turagushimiye. Sinshaka kubona umuntu yicaye, nshaka kubona umuntu ariko arasenga ahagaze cyangwa apfukamye. Apana kwicara, si umwanya wo kwicara, ni umwanya wo gushimira Imana, ni umwanya wo kuvuga ubukuru bw'Imana, ni umwanya wo kuvuga ineza y'Imana. Hari ibyo Imana yakweretse, hari aho Imana yakuvanye. Nimba warabonye Imana, fata umwanya wo kuyishima, fata umwanya wo kuyishima. Ripaya zalandi, witekawe. Uba warapfuye, Imana yarakwimanye. Baba barakuriye, baba barakwiyanze, ariko Imana yarakwimanye. Imana yaranse kupfa, Imana yakugiriye neza, Imana yakongeye iminsi. Ugeze mu mwaka musha, ugeze mu gihe gisha, injira mu gihe cyawe. Shima Imana yawe, shima Yesu. Oh haleluya. Ririra Yesu, mushimire, shimira Yesu. Abicaye muri mu bice, nabyo ko nakeneye kubona umuntu yicaye, sinkeneye kubona umuntu yicaye. Fata umwanya wo gusenga. Beketere bayi mandele bayize kosi mini mande mandele bayize komini mashakosi bekataya baba. Uiteka. Turagushimiye boko bwawe, turagushimiye. Senga ushime. Mana yemeye kukurinda igihe cy'imbere. Haleluya. Shimwa Yesu, shimwa Yesu, shimwa munyakuri. Abo wagiriye neza turagushimiye Mana. Shengero ryawe turagushimiye Mana. Abashitsi n'abasangwa turagushimiye Mana. Imbere yawe turabashitsi muri uyu mwaka twese. Imbere yawe turabashitsi muri uyu mwaka twese. Imbere yawe turabashitsi twese muri uyu mwaka. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Ariko woshimye Mana. Raba Imana igucanye. Raba Imana ikugejeje. Raba Imana Hallelujah. 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 Oliaba. Lente tetele bai. Riko taibini mando. Ripaya basheko sini mando. Shimna Yesu. Shimna Yesu. Shimna Yesu. Shimna Yesu. Shimna data.
Hallelujah. 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 Mana we. Mana we. Mana we. Mana we. Mana uturagushima. Shima Imana. Shima Yesu. Shima Data. Mushimire yarinze abana bawe. Mushimire yarinze umuryango wawe. Mushime, mushime. Witwa ndiho. Oh, turi imbere yawe Mana. Vugana natwe mw'iyi saha mwami. Yaga natwe mw'iyi saha Data. Abantu baguma mugira amaveve. Ntabwo ari umwanya wo kugira amakuse. Ntabwo ari umwanya wo kugira amakuse. Ariko ni umwanya wo gushima no kugira icyo usabye Imana. Shima Yesu. 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 Abari pantanse turagushima. Aya n'amajwi yabo wagiriye neza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Asante. 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 Asante Baba. Asante Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Lord, take care, tell by the oui, Papa. Hallelujah. 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 Imana iguhaye intsinzi. Imana iguhaye intsinzi. Imana iguhaye intsinzi. Ari abakozi b'Imana ntabona nkeneye mwese ko muza hano abakozi b'Imana. Umukozi nkeneye ko abakozi b'Imana mwese muba hano abakozi b'Imana abadiakoni mwese muri iyo hasi muduge hano kuri podium. Shima Yesu. Shima Yesu. Mwese shengero mwese. Shengero mwese muhagarara. Navuze ngo ishengero mwese muhagarare mwese mwese. Mwese muhagarare. N'abakozi b'Imana muhagarare. Ufatana amaboko, ufatana amaboko gusa. N'abakozi b'Imana ntabona. Abakozi b'Imana. Yesu. Yesu.
mufatana amaboko na hallelujah 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 shima Yesu shima Yesu n'abantu badafatanye amaboko yes Sante Yesu hallelujah hallelujah Yesu bandanya gusenga ushima Imana bandanya gusenga ushima Imana bandanya gusenga ushima Imana Pastor Naza leta idefo tugiye gusenga bakomere microphone hallelujah tugiye kubwira Imana ngo Mana uko dufatanya amaboko abariko tuyafadikanije nawe lete kusi uko dufatanya amaboko abariko tuyafadikanya n'Imana ntihazagira ikintu kidutandukanye n'Imana lote kosini mando tugiye kubwira Imana ngo Mana ibihuhusi n'ibyatsi imiyaga niyaza intambara nizaza uzitugumye uyu mwaka uzitubera umwaka wo kugufata belantaya Pastor naduze isengesho zamura isengesho Pastor Mana data wa twese uri mu ijuru Mana wabanye natwe uyu mwaka wose urangiye Mana wazigamye ubuzima bwacu Mana wazigamye ubuzima bw'ishengero Mana watugwaniriye intambara Mana wagwanye intambara zidasanzwe ku buzima bwacu Mana igororoka ikora imirimo igakora ibitangaza Mana wowe twabonye uzura ibyapfuye ukabihindura bizima rororopaya Mana wewe ubirema ukongera ukabikomeza Mana uyu mwaka wose abakozi Imana mupfukamire twabonye namwe mugume muhagaze mufatanya amaboko bikomeza Mana data wa twese wewe wakuyeho imisozi yari imbere yacu yari imbere y'ubwoko bwawe ukayitembagaza Kristo Yesu jambo ryawe ryaravuze ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu ngo turwanya ninde wewe uhoraho wagaragaje gukomera kwawe ku buzima bwacu ku buzima bw'ishengero ku buzima bw'imiryango ku buzima bw'abana bacu Mana watubereye inkizo kuboko kwawe kwashigikishe gushigikira ubuzima bwacu yafatanye nawe Mana data wa twese turi imbere y'ubwiza bwawe ishengero ryawe riri imbere yawe haleluya haleluya warabitaya urabitangaza uravuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje waravuze ngo uzodukiza
bamudukizanye merere rotopaya mana data turafatanya amaboko ikimenyetso cy'ubumwe ikimenyetso cyo guhuza ikimenyetso cy'uko tubihurije hamwe ikimenyetso cy'uko tubyumva kumwe data watwere turinde kidutanya erega umwongere yavuze ngo uzoturinde ibiducanishamwo uzoturinde ibidutandukanya mana data nanjye ndavuze ngo nk'uko we na data muri umwe mwemuyerana Yesu yego n'Imana ubumwe butigera busambuka ndavuze ngo natwe yagira ikizodutandukanya nawe mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti ewe uhoraho ukomeye wewe wumva gusenga kwabera mana yera ibi biganza dufatanye masante bona huri mwijuru mw'izina rya Yesu kandi gamana kuyu mwaka warangiye bibazo byose byaranze umwaka wose uheze bijanye nawo mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti intambara zose muntu wese yahuye nazo muri umwaka urangiye ngushimye ko zirangiranye ewe uhoraho Imana ikomeye Imana isura ibyapfuye ukabihindura bizima ushimye ko ibyari byarapfuye uyu mwaka wose uyu mwaka ubirebe ukabihinduye bizima ewe uhoraho turaguhaye icyubahiro turagushimiye Mana turagukengurukiye Mana abo Satani yahize akagomba kubica uyu mwaka wose wabanye natwe wabanye nabo jambo ryawe rivuga ngo wafashe umwanzi umushyira munsi y'ibirenge byacu haleluya ewe uhoraho mushimye ko uyu mwaka twinjiyemo ari uw'intsinzi ari uwo gutabagwa ari uwo kubona imbaraga zawe mu buryo bw'impemu no mu buryo bw'umubiri ni umwaka wo kwagukirwa ni umwaka wo gutera imbere waravuze ngo uzotugira imirizo uzotugira imitwe kandi ngo amahanga twebwe ntituzoyagurana oya ngo ariko azoza kutugurana yoropaya Mana yera ndagushimiye ko uyu mwaka ubireme kandi kubikomeje sinajya rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti amen amashini mundu kumwami tera haleluya teri ya kabiri teri ya gatatu teri ya kane teri ya gatanu teri ya gatandatu teri y'indwi y'intsinzi Yes. Mana turabuze ineza yawe Mana turabuze gukomera kwawe turabuze ngo uri mwiza ndagushimiye ko ntabaye uwo kurira no kuboroga waritambitse wambereye ubwugamo
Mana urakoze turagushimiye tugukomera amashyi menshi dushima izina ryawe ry'izina Yesu amashyi menshi ku mwami w'abami Yesu Kristo shima Yesu kuzimana amashokso mu bibanza byanyu dukomere Yesu amashyi menshi cyane twazamura icyubahiro kuri Yesu amen handi yumva yotera haleluya nini cyane ndende cyane akayitera yumva ivuye mu mutima kuco Yesu yakoze ku buzima bwiwe wazamura tere haleluya cyane ukora havuze ku buzima bwanyu yemeye kugendana namwe uyu mwaka wose by the safo de lando bilan tide tide ford the tide tide as a lot of veligidi lanto the ale shekoti minimante tete is a fire izobarinda yemeye kubana nawe yemeye kubagirira neza yemeye kubagaburira yemeye kubarinda impfu yemeye kubarinda ibyago yemeye kubarinda intambara yemeye kubarinda amakuba irabajabukanye yemeye kugeza
iravuze nk'Imana irirahiye izobaheka uyu mwaka wose izobaheka. Iravuze ngo igiye kugushira ku mugongo wayo ahanyerera nuzotemba ahaduga izogushigikira. Yemeye kukurinda basi, yemeye kukurinda intambara. Wotera haleluya. Nukuri ndi imbere y'Imana, ndi kuri kino gicani mbonye abantu Imana yinjiza mu gihe cabo. Ndi kuri iki gicaniro muri iyi saha Imana irambariye ngo ishizeho inzira, ishizeho igihe cawe. Mana we Lord by the fire igushiriyeho inzira wari wayarondereye ahandi hose urayibura. Kandi yavuze ngo ibyawe byose byari byaranyazwe igiye kubikugarukanira mu izina rya Yesu. Abo mwari mwaratandukanye mugiye guhura mufitaniye ubumwe. Mana yanje we ndiko ndahanurira umuntu mwari no teraniro mw'abantu b'Imana. Ndiko ndahanurira umuntu mwari no teraniro mw'abantu b'Imana mwe. Abo mwari mwaratandukanye ishizeho inzira yo guhura nabo, ishizeho inzira yo kubonana nabo. Twozamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Twozamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Twozamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Imana irambariye wewe papa, wewe nyene uravye irambariye bigiye kuja kuri vora ibitari bitumbereye ibitumbereze. Irambariye ngo ibitari byaratumbereye muri uyu mwaka ije kubitumbereza. Igiye kuri vora yo nyene ubwayo igiye kubitumbereza. Reka kuraba kuri bariyo n'abariyo niyo yonyene ibifashe mu maboko. Twozamura icubahiro ku mwami Yesu Kristo. Imana yambariye ngo ndababwire uyu mwaka n'umwaka w'intsinzi. Hatsinda uwari karagwana, hatsinda uwari mu ntambara. Imana itanze intsinzi ku ntambara hari umaze igihe kinini urwana. Imana itanze intsinzi ku ntambara hari umazemo imyaka. Umuntu yari amaze imyaka 8 mu kigeragezo. Hari umuntu yari amaze imyaka 8 mu kigeragezo agwana atabona iyaca n'iyavu. Imana irambariye ngo urubanza guhawe iragwahukanishije, irakugiriye neza.
Bwana asifiwe. Imana iragutabaye mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ntambara wari urwanya iyo myaka irarangiye. Irambariye ngo ndakubwire ngo injira mu nsinzi yawe n'igihe cyawe. Irambariye ngo ndagutangarize ngo injira mu nsinzi n'igihe cyawe. Ko wari wahagurutse ni wewe? Intambara wari urwanya imyaka 8. Imana iragutabaye. Nyene yariyumva, nyene urwo rugamba ariyumva, yari amaze imyaka 8 mu bintu bidasobanutse. Imana irambariye ngo iragutabaye. Twezamura icyubahiro ku mwami w'abami Yesu Kristo. Twotera haleluya. Yahaye insinzi Yehoshafati. Irambariye ngo iraguhaye insinzi. Irambariye ngo iraguhaye insinzi. Semene haleluya. Nigihe cyawe. Niko ndumva igiharuro 8. Umuntu amaze iminsi, amaze imyaka 8 imyaka 8 ari mu bintu bidasobanutse. Ni wewe ingo. Ni witi. Mwumve ngira mpanure muri iri joro. Munyumve ngira mpanure muri iri joro. Ngira nango bahanuzi muri iri joro. Ko mwa abantu b'Imana. Ngira nange message muri iri joro. Semeni haleluya. Umwaka w'icenda igiharuro cyo kuvyara. Ni igiharuro cyo kuvyara. Imana irambariye. Sindi nirirwe ndakora ku muntu umwe. Mwebwe mwaje. Umwaka mugiye kwinjiramo n'ucenda. Ndi umuhanuzi w'Imana. Ndi umuhanuzi w'Imana. Imana irambariye ngo ndababwire. Igiharuro 9 ni igiharuro cyo kuvuza impundu. Nana yo mwijuru ndabagire gute? Intambara zanyu ziraheze. Izo ntambara mwagwanye muri iyo myaka 8 fini. Zira rangiye. Indira vutse mwari mumaze igihe mutwaye. Ukwezi umwaka mwinjiyemo n'umwaka wo guheka. Bamwe ndabitangarije kuri iki gicaniro. Nitwagera mu wundi mwaka ukiri muri icyo kibazo uzovuga ko ntari umuhanuzi w'Imana. Nitwagera mu wundi mwaka mwijoro ni ukiri muri icyo kibazo uzomenye ko ntahanuriye ubuzima bwawe. Iyo myaka 8 yabaye imyaka y'imisozi, yabaye imyaka y'amarira, yabaye imyaka y'agahinda, ariko umwaka w'icenda n'umwaka w'impundu mu izina rya Yesu Kristo. Semene haleluya. Ndabatangarije ibyo mwari mwarasabye, ibyo mwari mwarabwiye Imana
kandi benshi muri mwebwe mwari mwabwiye Imana ngo Mana uyu mwaka ubu mwaka wa nyuma. Haleluya. Mwari mwaravuze ngo uyu mwaka ubu mwaka wa nyuma. Ibyo mwavuze bishizwe mu ngiro. Ibyo mwasabye irabikonfirmye mu izina rya Yesu Kristo. Ikaba abantu ndabagira gute? Motera haleluya! Motera haleluya! Nigihe cyanyu. Irambariye ngo nigihe cyanyu. Akira ibyo mwasabye byose. Zana ikiganza. Akira icyo wasabye cyose. 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 Akira icyo wasengeye cyose. Akira icyo wasabye cyose. Akira icyo wasabye. Lobete fa. Mw'iyi myaka 8 warapfuye. Ariko Imana ntiyemeye kupfa. Yarakwimanye. Lobete fa. Akira icyo wasabye. 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 Nawe ni imyaka 8. Uyu ni uce. Nigihe cyawe. Nigihe cyawe. Ayo warize urayahojejwe. Wari ngahe yagiye? Ariko abakozi b'Imana bacu wewe uri kuragwana ibyo wawe uje kugwana n'ibindi. Imana yo mu ijuru igiye kuberekana ko mwasenze. Imana yo mu ijuru igiye kuberekana ko mwasenze. Igiye kuberekana ko mwakoreye Imana. Bamwe muri mwebwe mwaratanze n'ibimazi muratinda muraruha. Tanga ibimazi kugira ngo bicemo. Tanga ibimazi kugira ngo bigende neza. Aricyo ikimazi cy'Irijoro kije gukompleta, kije kuzuza. Mugende kwiyicarira mwinjire mu gihe cyanyu mu izina rya Yesu. Hallelujah. 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 Muri iri joro hari abantu Imana yubakiye ingo. Muri iri joro hari abantu ingo zabo zari zigiye gusambuka neza. Uyu mwaka utari kurengana zidasambutse. Ariko Imana yo mu ijuru izishiriyeho inkingi. Ntabwo munyumvise. Izishiriyeho inkingi. Izishiriyeho inkingi. Ingo zanyu Imana izishiriyeho inkingi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Semeni hallelujah. Semeni hallelujah. Dukomera amashyi umwami w'abantu Yesu. Imana yambwiye ngo ndabatangarize. Ni umwaka w'intsinzi. Amen. Ni umwaka w'iki? W'intsinzi. Ni umwaka w'iki? W'intsinzi.
Imana yo mu ijuru. Bwana sifiwe. Imana yo mu ijuru iraguye rino shengero. Ntabwo mubyumva neza. Imana yo mu ijuru iraguye rino shengero. Irajyaguye mu bifadika, irajyaguye no mu bidafadika, irajyaguye mu butunzi. Kuko mbonye parikingi nini cyane y'imiduga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo si imiduga y'abashitsi, ariko niyo abantu bicaye muri iki kibanza ngiye kuzana. Haleluya. Muri mwebwe hari abantu Imana ihaye uburyo bw'amafaranga, ihaye uburyo bw'amafaranga. Iratwaguye. Wumve nimba Imana ivuze ngo iratwaguye, yaguye wewe. Iratwaguye mu buryo bw'abantu bafadika, abantu benshi ibihumbi. Mvuze ngo iki? Ibihumbi by'abari pantanse bo ngaha ku Musaga. Ibyo bihumbi bigiye kuzanana n'ibihumbi, bigiye kuzanana n'ibihumbi, kandi nizotangura guhezagira abazoza, izotangura guhezagira wewe wicaye muri iri teraniro. Wa mukobwa wewe garanda guhanura. Bibiliya iravuga ngo umugabo yitwa Yefuta. Yefuta muramuzi muri Bibiliya? Yari umuntu yatawe. Yari umuntu yagize gute? Yatawe. Baramwirukana. Impamvu yatumye bamwirukana ngo nuko yari yavutse muri uyo muryango mu buryo butemewe. Baramuta. Baramubwira ngo tuvireho, ntitugukeneye muri uyu muryango. Ngo ariko bamaze kumuta, iyo ageze arakomera. Imana irambariye ngo ndakubwire ngo abagutaye nkuko bataye Yefuta bagiye gutangura kukurondera. Imana yo mu ijuru igiye kukubahisha hagati y'abakwanse, wakuranye ibisebe n'ibikomere ku mutima wawe. N'uyu mwanya urababaye. Nawe uririmbira Imana, wiririmbira n'ibikomere, wirimba n'ibikomere n'agahinda kesha umutima wawe. Ariko inkomezi ya Yakobo irambariye ngo nuko bagiye kurondera Yefuta, iyo yarageze bamenya amakuru ko Imana yamugiriye neza. Irambariye ngo ndakubwire bagiye kumenya amakuru yawe. Nimubona ko menga afise feshe, nta feshe afise mu mutima. Hindukira uraba abantu. Hindukira uraba abantu. Reka kumuha ibyo kwihanagura. Hindukira uraba abantu. Si umukobwa mwiza, ariko umutima we ugiye kumeneka. Mweceke ngo arabizi. Imana irambariye ngo Irijoro wasanywe n'Imana mwari notera. Inkomezi ya Yakobo irakwibutsa nkuko yibutse Yefuta. Umeze nk'umwana w'intabwa waratawe, uri ku cavu. Ko ndumva ariko ijwi ry'Imana ariko riramwe
uri kucapfa. Ariko reka ndagutangariza, Imana ntiyigeze imbesha nari, ntiyigeze imbwira ibinyoma n'umunsi n'umwe. irambariye gusa yawe irageze. mufise ishari cyangwa muranezerewe ko Imana igiye kumwibuka. zamuka hano hejuru, ukuzamutse ingazi ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu n'iya kane, niko Imana ikuzamura ikwinjiza mu gihe cyawe. bagiye kukurondera, humura. humura, ugiye kuba umuntu akenewe mu muryango. izo wagwanye zigarukiya. ese iri shengero twavuze ko iri joro ni ijoro ry'ubuhanuzi. twavuze ko ari ijoro ry'iki? ry'ubuhanuzi. fatisha ikanwa mu minwa, fata ituro mu minwa. ngiye kukwinjiza mu gihe cyawe, kuko ubwo burenganzira narabuhawe n'Imana. Imana yaravuze ngo icyo muzoboha mu isi no mu ijuru kizoba kiboshe, kandi icyo muzobohora mu isi no mu ijuru kizoba kibohowe. mbizi ikintu ndakubwiye, ufise fiance, Imana iguhaye fiance avuye hanze. Imana iguhaye umugabo avuye hanze, kandi atari umuntu yageze hanze ubuzima bukanga, yageze hanze ubuzima bukemera. erega abantu bagera hanze ubuzima bukanga, ntabwo ari hanze muri Cote d'Ivoire cyangwa muri Egypt. Apana, kuja bukanya imigabane. Imana yo mu ijuru yarakubikiye uwo kuguhoza. Leta sadaka, ndakwinjije mu gihe cyawe. Amen. Wa mukobwa, yarire na yanyuma, yarire na yanyuma. yarire na yanyuma. yampamagaye iri joro iragutabaye. ikwinjije mu byo wasabye. wajya ubabaye, wajya ubabaye, wajya uremeye, ariko si mayiceke yagutumiye, watumiwe n'Imana kugira ngo ikwinjize mu gihe cyawe. ujya he wewe? Imana data wa twese irambariye ngo ikugiriye neza. urushinge ruradomye ku giharuro cyago. ibyo muzobibona, ibyo muzobyumva. Imana yigeze kutubwira muri no teraniro, iravuga ngo nkoze ikintu uzocumva, iminzere izovuga mu matwi yiwe. nawe Imana ikoze ikintu. Umbiza ndakubwiye, cyo mu mano byo kubwiye, iguhaye papa, iguhaye umubyeyi. sinzi impamvu ibyo bintu, iguhaye umubyeyi. ibikomere azosigara inkovu gusa, ariko ibikomere ugiye kuba uwo kuvura abandi. iyo umuntu yakize akiza abandi. tuza mu cyubahiro ku mwana. mbega reka ndababazi, numvise ikintu. uruzi rwitwa Nyabarongo rubahe? sabwe hagarara wewe nyine.
iruhande ya Kigali y'umuci. Imana imbariye ngo urengera Imana itangaje we barakuroze urabyumva bakurogeye mu ruzi rwitwa Nyabarongo numvise iryo jwi yarinze ngorora i Burundi bajabutse imipaka ngo ntuzuronke urubyaro ariko Imana sinyesaku iyo Imana ivuze ikintu ibizanye igisubizo ariko iri teraniro niho riri canke ryatashe nanje nitahire nje kuruhuka Imana irambariye ngo igukuye mu ruzi rwitwa Nyabarongo Imana iravuga ndayemeye iragutabaye byakozwe n'abakobwa babiri ndabavuge cyane ndabihoze reka ndabihoze Bwana asifiwe de bagiye ku mupfumu wo mu Kirundi bavuye Bujumbura baja ku mupfumu wo mu Kirundi ariko wakwegeye hano ma pandangazi bagiye komana uko bavuga ntacyo biri bubafashe kandi nawe ntacyo biri bumufashe ariko ndabumva uwa mbere izina ryo ritangwa n'urudome e muramumenya se Bwana sifiwe ni imisi Imana yampaye impano imwe imisi Imana yampaye ingabire kandi Imana yarambwiye ngo impamvu ndayiguha ni ukugira ngo nzure abantu bahambwe kuba waragize ubukwe ntibyabanezera baragenda umupfumu aravuga ngo reka tujye kumuhamba kure bafata amatike baragenda bajabuka igihugu nkuko bajabukiranije imbibe bagenda nikijuru naryo rijabukanije imbibe rigenda kugukurayo uyu mwaka n'umwaka wawe uyu mwaka umwaka wawe nta mukozi w'Imana wo mu mama yo kwege hagurukire ma yahagurukire abandi bari muri VIP hariya Imana yo mu ijuru kandi ku ngazi abasha kugwa hasi kagira ikibazo humurira guhojeje nta kibazo ufite nta ngwara urwaye bagutwaye impuzu zibiri hajya umuntu arenza gutwara impuzu ntaba ari umuntu wakure ntaba ari umuntu wahe wakure ariko Imana yo mu ijuru ibyo bari barateguye kuri wewe Imana ibasubije ko uyu mwaka tugiye kwinjiramo n'umwaka wawe amarira bakurujije irayabasubije ko umubabaro baguteye
imana irawubasubijeko. ntuze wibaza abantu bose bagutwengera ngo babara abagenzi, abantu bose bagusekera ngo ni inshuti. Imana irakubohoye, Imana irakubohoye. cyo hagarara wowe nyene aho nyene, wewe mama hagarara aho nyene. Ibyo byari bikujanye se, ibyo byari bikenewe. Iyo yari inzira y'Imana, niyo yari guhamagaye. Mana ndamwinjije mu gihe ciwe, umugirire neza. Ndamwinjije mu gihe ciwe, umugirire neza, mu izina rya Yesu, amen. Wende wete sadaka mama. Imana yo mwijuru, Imana yampamagaye. Reka ndababwire ibyo mabirangiriye nabi. Ikintu Imana ikoze kirakomeye. Ntabwo worenze mu kwezi kwa gatatu bari bagiye kugutuma inkuba, barakugerageje wapi, baravuga ati ubu rero ibyo kurungika ibindi uburozi bindi wapi, dukeneye kurungika inkuba imwanure. Reka ndakubwira imbere y'Imana, mu bantu bakugirira nabi, Imana igiye kubarungikamo iyo nkuba, kuko ntibari hano, ntibari ko barabyumva, bagiye kubigerageza ngo bayirungike. Uzumva amakuru y'umuntu yishwe n'inkuba mu bakugirira nabi. Inkuba bari bateguye, bari bateguye mu kwezi kwa gatatu. Ndabonamo umuntu umwe wowe, reka ndamuvuge, yitwa Rudoviko we ahuri shaka utanamuzi, ariko mu bantu bakugirira nabi harimo iryo zina, kandi uyu muntu ari ku isonga. Uyu baheruka kumwicira umwana, ariko bari baraririye wewe, ariko ntibishoboka. Uyu mwaka uzowuma, umare n'uwundi, umare n'uwundi, umare n'uwundi. Ikugiriye neza Mana, mu izina rya Yesu turatongereye mwari no teraniro, turatongereye mwari no teraniro. Ikintu cyose cyapanzwe ku buzima bwiwe turakirungitse kubagipanze mu izina rya Yesu, amen. Twakomera Yesu amashi menshi cyane, twakomera Yesu amashi menshi, potera haleluya, potera haleluya. Lo mini mashe kosi. Reka ndagutangarize, Imana igiye gutuma abansi bawe bazimira. Igiye gutuma abansi bawe bazimira.
ariko uyu muyaga nkubaga mana uyu munsi twahebye twasa groupe zibiri mugora bano badayimo twemeye turaja gukota group kugira ngo ibintu bize kugenda neza ariko shetani aguma agerageza kuzura n'ibyo yari yahambye ariko yatsinzwe twaza muri cyubahiro cy'umwami Yesu Kristo. Bwana asifiwe. umuntu ari mwari no teraniro ngiye kumuvuga araza guca yiyumva. hari umuntu ari mwiri teraniro amaze ukwezi kurenga hari umuntu aza gukinda ku rugo rwiwe. hari umuntu amaze ukwezi kurenga hari umuntu aza gukindira ku rugo rwiwe akamwumva. umaze iminsi umwumva njo umviriza ikintu ndakubwiye nta wundi none ko navuze mukaguma mwica ariko mwaba ko bije reka ndabivuge ibindi bize gukurikira nyuma ariko reka ndabivuge reka nyine mpanure hanyuma ibindi biraza ku izindi programa zaza kubandanya. umaze igihe kingana gute wewe ni kwezi nawe reka ndababwira ukuri. Bwana asifiwe sana. reka ndababwize ukuri uyu mwaka nuwo kubafata. imbaraga z'Imana zigiye kuzobafata aze mugabana nibwo gusubira inyuma. ntabwo mwumvise neza kandi si mpaka mubyumve mwebwe bikeneye kumva. imbaraga z'Imana yampamagaye zigiye kubafata. bagiye gufatwa. ubushobozi bw'Imana buzobafata azoza byanke ko asubira inyuma. kandi nta kindi kintu barondera imitwe yanyu. barondera imitwe yanyu ni kuvuga mu yandi majambo uku kwezi kose ku 12 guheze muri repentance tuba twarahambye abantu 6 barondera mwe ariko mwarabananiye. Imana yaranse iravuga ngo ntimupfa. badafashwe w'imbaraga z'Imana zibafate barapfa. iri teraniro ntabwo riri hano badafashwe barapfa mu izina rya Yesu. musubire mu bibanza. ngira mvuga uyu muntu umwe nce mbanza nicare gatoya ibindi tuze kubibandanya. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Bwana Yesu asifiwe. hari umuntu arimo ari noteranira aheruka kubona inzoka mu nzu agiye kuyica arayibura iranyika iranyika irondera neza na neza urayibura shakisha mu nzu urayirondera urayibura kandi wari wayibona. Imana ivuganye nawe hagarara hagarara. None navuze ngo uzamure ukuboko cyane navuze ngo hagarare kandi si ujya wenyine ndabiri ndiko ndabivuga mugabo mwagumye mwicaye bariko barahagarara muze hano ijya nzoka iri hajya nyene iko pale ari wundi mu mamataje kandi ndakuretse hari wundi mu mamataje ndakurenganya iri hajya nyene mundabi mwe murabama cyangwa murabakobwa mwimirije kujayo kubera iki mutari mwaje warayibonye ariko ntiwaje cyangwa wibagiye ngo zari indoto iri hajya naho yaroye iri hajya nyine Imana yo mu ijuru ibaninze gukomorwa n'iyo nzoka kandi yarigiye kubakomora rimwe pa gaca wuma ariko Imana irazishe muzamuka ingazi panda ngazi. Bibiliya iravuga ngo Imana izohonyorera vuba Satani munsi y'ibirenge byacu, izosonyora vuba Satani munsi y'ibirenge byacu. Imana yo mu ijuru irabagiriye neza, Imana yo mu ijuru irabagiriye neza. Yari inzoka y'intumano. Mu Burundi hari abarozi bariho. Imana yo mu ijuru irabarinze gukomorwa n'izo nzoka. Bana kubona inzoka neza wayibonye ikanyika kayirondera ukabura nta mwobo nta kintu, yaciye yihindura ikindi kintu. N'umuntu ari muri iyo nzoka. Mana y'ubushobozi muzamura ibiganza. Mana y'ubushobozi, uyu wewe nisinda bibazwa. Mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi bw'Imana, mu mbaraga z'Imana.
wanzoka ndaguciye umutwe wanzoka ndaguciye umutwe wanzoka ndaguciye umutwe wanzoka ndaguciye umutwe wanzoka ndakwishe wanzoka ndakwishe mutunga ibiganza uyu mukobwa mu bushobozi bw'iyamamagaye mu mbaraga z'iyamamagaye mu bushobozi bw'iyamamagaye mu mbaraga z'iyamamagaye manuye umuriro nonaha manuye umuriro nonaha manuye umuriro wanzokawe ni isato iyiyoyo ni isato iyiyoyo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu pa sinababwiye mu bushobozi bw'yampamagaye ndagutegetse ndagutegetse mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu sinababwiye kumusenge mumufate mumwegeze hano mwe mwibaza ngo ibintu by'imikino turimo mwibaza ngo ibintu by'imikino turimo hari deliverance ziriko zirakoreka kwa baba muhagurutse mufate mu bushobozi bw'Imana ndagutegetse hagarara mu bushobozi bw'Imana ndagutegetse hagarara mu bushobozi bw'Imana ndagutegetse hagarara mu bushobozi bw'Imana hagarara au nom de Jésus ndagutegetse hagarara ndagutegetse hagarara ndaguturiye uyu munota ndakatabuye nababwiye mu musenga ariko mufise urukundo ruke mufise urukundo ruke muduze mu mbaraga zima ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura umuriro uyu mukomoye mu gatondo ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura umuriro ndarekura imbaraga zima ndarekura imbaraga zima rekura mu izina rya Yesu out now mu musengero banda mu musengero mu bushobozi bw'Imana mu mbaraga zima kubita kubita abazima mu bushobozi bw'Imana mu bushobozi bwa Yesu mu bushobozi bw'ijuru wanzoka pa pa tak tak kumuricha au nom de Jésus 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 tak 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 mu mbaraga z'Imana wanzokawe inzoka wanzokawe wanzokawe rekura ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu ndakurandura ndakurandura ndagutegeka ndagutegeka mu izina rya Yesu kwa jina la 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 Yesu mu bushobozi bw'ijuru mu mbaraga z'Imana mu mbaraga z'Imana ndamanuye umuriro ndamanuye umuriro nonaha ndamanuye umuriro nonaha ndamanuye umuriro mu izina rya Yesu ndamanuye umuriro mu izina rya Yesu ndamanuye umuriro mu izina rya Yesu
ndamanuye umuriro onodo Jésus, ndamanuye umuriro, ndamanuye umuriro, ndamanuye imbaraga z'Imana, ndamanuye imbaraga z'Imana, ndamanuye ubushobozi bw'Imana. Ndakwishe, 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 ndakwishe. We ndagutegetse mu izina rya Yesu, 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 ndakumenagura mu izina rya Yesu Kristo. Fata uyu muntu. Muriko muraraba agafilime kwe, muriko muraraba agasinema, nawe uraziwe mu kanya. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi nzoka yari igiye kuniga uyu mwana, yari igiye kumuniga neza. Ripayadas course. Inda yawe yari igiye kuzimangana, imbanyi yawe yari igiye kuzimangana mu bushobozi bw'Imana. Ndakubohoye nona, ndakubohoye, ndakubohoye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi mbanyi yiwe yari igiye kubura, kuko objectif, intego y'iyo nzoka ariyo kumuniga. Nabona ko atari hafi kubyara, ariko inda yari igiye kubura burundu. Ariko Imana irakubohoye, Imana irakubohoye nona, Imana irakubohoye nona. Iri ni ijoro ry'intsinzi. Mu izina rya Yesu Kristo, 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 ndamubohoye, 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 ndamubohoye. Habwa ubushobozi bw'Imana. Nabasengeye, sinabasengeye senga. Dukomere Yesu amashyi menshi. Tukomere Yesu amashyi menshi cyane. Masaha ageze hano. Bwana asifiwe sana. Imana irabona cyangwa ntabwo ibona? Imana irabona cyangwa ntabwo ibona? Mbega Imana uzoyibona igendagenda? Imana uzoyibona igendagenda? Uzoyibonera mu bo yahamagaye? Uzoyibonera mu bo yagushize imbere? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Semeni haleluya. Yesu ashimwe.
ni ikibazo cy'umuyaga nkuba cyangwa n'ikindi kintu cyangwa n'iyindi dayimoni. Ni group uko kuri group. Haleluya. Tugure group rero, tugure group nta kindi mbona gikenewe y'ingufu. Ubu tuko turatsa group zibiri, imwe hariya yinda. Tugure group. Uno munsi ejo noneho haheze niko ndahita uno munsi nigishije isaha yose ata microphone kubera iki kibazo. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Tugure group, tugure group bunye ni mbere ko tubandanya ibindi bintu byose. Ndashaka kubahesha umugisha mwaya mavuta yo gutangura umwaka. Dukeneye groupe y'imiliyoni 4 miliyoni 5 kaveya kuhagurutse nkeneye abantu ubu nyene abantu 200 bashobora gutanga ibihumbi 100 200. Uwa mbere ni wewe, ugira kabiri nazi. Nkeneye abantu 20 bashobora kwitanga tugure groupe ku bihumbi 100. Tugure groupe twica abazimu bo muri Musaga ya yindi yiyatsa. Abantu 200 bashobora kwitanga ibihumbi 100. Tukagura groupe ndabahesha umugisha w'Imana. Nyaruka muze hano ndabahesha umugisha w'Imana. Tugure groupe twinjire muri 2024 neza abazimu bapfuye ibihumbi 100. Bayicheke wonyene bashobora kuronka ibihumbi 100 mwari noteranira. Abantu 200 bashobora kuronka ibihumbi 100 kandi simbandanya mutaje ndahagaze. Tugure groupe ibihumbi 100. Asigaye abantu 17. Tugure groupe tugure groupe. Murakunda umurimo w'Imana. Haleluya. Murakunda umurimo w'Imana. Tugure groupe. Ndabarindiriye. Turayigura. Bwana asifiwe. Haleluya. Turayigura. Ndarindiriye abantu 17.
kubera ko ntababwiye ngo muzane amamiliyoni ibihumbi 100 birabananiye kugura groupe ngo tugure groupe. Abantu bashobora gutanga 50,000 17 bashobora gutanga 50,000 tugure groupe y'Imana 50,000. Fanya haraka. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tugure groupe mwabakozi b'Imana. Tugure groupe mwabaririmbyi. Tugume dukota groupe. Tuzogura groupe y'ibihumbi 300. Irabaho.